Kali ini kita bersama Teh Oneng tuh, sobat. Teh, dadah Teh. Teh, dadah tuh. Dadah. Sini dulu Teh, sini dulu. Sini dulu. Nah, jadi, mohon maaf ya gelap sahabat. Kita itu bareng Teh Oneng. Tuh, Teh Oneng lagi ngambil buah kersen cina tuh. Bang JP mah udah kenal sama apa? Cara geningan dina itu usu-usu. Aya orang mana? Pasir Pogor mana? Perawan Kolot. Waduh, perawan tua cenah. Teh. Teh kadelat kedeu. Kejadian aji sih teh ya. Hah? Kejadian cara usu-usu Si Usu. Si Usu. Naon teh? Usum meneremeng Gusti. Anu ngeleot ya. Ih, usum masak ih cenah. Heeh. Nangok Ih, sak pantes. Kayak ge si Usu cenah tuh. Pret kata-kata. Dia namanya Teh Oneng tuh sahabatnya. Tehnya. Teh. Usia nanti berapa tahun Teh Oneng teh? 37. 37. Oh. Aduh, kena kok CR teh. Kayak gara. Teh, kena CR musikna. Kopi reg. Nanti dimasukin sama YouTube Jampang Pelosok. Katanya. Isi. Teh. Boleh. Kudu anu gelis. Nggak boleh. Wah, hari gelis mah. Iya. Kata orang mana anu sok usu deh Cang. Cang mana gampang Si sih. Usu cenah. Usu cenah ih. Teh itu sekarang berada di daerah Cimahpar, Cikiwul. Ya, Cimahpar Cikiwulnya. Cimahpar, cuman apa? Masuk daerah Kasih usut. Masuk mah. Jalan Palayangan. Dan kadang-kadang ada pret terus usu tua Bangka. Tua Bangka. Iya teh Perawan Kolot. Mana? Iya teh. Nya si Usu teh ya. Kadang-kadang gua teh di komen teh pret usu. Aduh. Tadi atuh gara disebut usu bangsa kitu. Tari do anu. Panai mah viral merenat gitu. Bilo TK tuh. Orang cara i dadah cana sok musik. Susu teh orang Cibodasnya. Heeh. Orang Cibodas. Kampung dekat dari si usu. Mana buah kersena? Tuh. Asa orang bisa Kenal nya nyampe, Serba Mah. Burhan. Kenal nu di baso situ ya. Heeh. Ngajakan kami gimana? Kenaona tuh? Burhan ngajakan Pawong. Kita ketemu sama Teh. Sate. Teh Oneng. Bukannya Jadi sekarang teh kita lagi ngambil buah naon buah teh? ceri. Buah ceri. Buah ceri. Lain si ceri. Kalau bahasa Indonesia mah buah ceri kalau kita Cherry bell. buah kersem. Tapi ini mah buah kersen. Kersem. Teh. Asli nama buah kersem. Ieu teh ngomong-ngomong ieu teh. Aya nu request ka Mang JP teh. Aya nu request cenah. Teh. Kieu. Bener teh sih. Teh, sateh teh. Teh. Berarti naon? Soneng. Teh Oneng, Teh Oneng. Suka lupa Mang JP mah saha cenah teh nama. Pertama teh namana Teh Oneng. Anu goreng teh. Salami ka dieu ieu Mang JP. Belum pernah. Naonnya belum pernah. Perkenalan. Lain perkenalan. Belum dulu. pernah. TBK. Lain. Belum pernah tahu yang namanya sosok suami Teh Oneng. Oh, Gitu. Jadi menurut informasi mah gitunya. Ya, nih ya. Tapi menurut informasi mah Seorang janda. benar tuh Teh Oneng teh. Janda udah. Hah? Itu bukan Benar. Oh, Neng. benar. Tapi kan yang Ya. janda kayaknya yang penting mah janda rasa perawan. Walah. Tuh, jadi beliau adalah single parent tuh tong janda teuing lah single parent teh nya. Tonengnya. Sabaraha teh mana aja teh? Dua. Anu pertama cewek cowok. Cewek dua-duanya. Oh, cowok cewek dua-duanya. Oh. mau dilamar Hah? mau dilamar Heeh. boleh aja Boleh langsung Mang JP. sama ini Kan dia ieu, ya adminna. Nah, jadi beliau ada admin dari Teh Oneng. Halo, gitu. harus ngerti weh. Jadi kebetulan Waktu kita ada lagi main uang. ke daerah Cikiwul ini teh ya. Uang. Ketemu sama Teh Oneng sama Ibu Ekok cenah tuh. Ekok. Jadi ini di belakang warungnya
TK. TK. Eces. Sok lupa gitu. Aduh, siapa Mama benar lupa-lupain. Tapi mah sahabat jamu pelosok mah bakal ieu ngalupakeun teh Oneng cenah moal. Teh Oneng cenah tuh. Teh biasana ieu nya lamun tos dipublikasikeun ku Mang JP mah ku Jambang Pelosok. Insyaallah kita geus sok loban murulan silaturahmi kumaha. Atuh ieu nya teh malah senang silaturahmi. Oke, iya minta izinnya. Banyak teman banyak video Ngambil video terus kayak diupload ke YouTube kumaha. Gitu. Gawe kan meureun rumah sakit ya Allah ya Robi. Ya Robi cenah. Rusak atuh kamera nangke ieu aya. Mau meleduk kamera ya. Oh iya. Aduh. Rame-rame di sini gitu. Pasisian ieu nya. Ada berapa orang? Ada 4 orang ditambah ayam tuh. Tuh. Kabuan taku si Aceh masuk ke YouTube. Tuh, diasupkan ke YouTube. YouTube ya YouTube Jampang Pelosok. Nah, gitu. Hah? Ayah, engke masuk ke TV. Aduh. Karena TV Jampang Pelosok. Si Usu. Aku jadi usuk kedua Bima ieu. Iya, jadi Usu kedua cenah. Aku jadi usuk Teh. kedua Bima. Salami ka dia, sen pernah main ke rumah Teh Oneng can. Can emang. Can ya? Heeh. Di sana. Kali-kali mah main ka ditu, gae teu. Atuh, oh gae. Gae teh. Kan mau disuguhan. Kunaon? Mawanya? Aya. Oh, mawa cenah. Alah. Can, ada can pernah. Bener itu ngomong-ngomong lamun misalkeun ke aya nu niat silaturahmi ka dieu kumaha. Enggak. Anterkeun tong. Antar atuh. Anturnya. Siapa tahu kita menang bingkisan teh. Amin. Mudah-mudahan. Itu teh kode keras cenah sahabat tuh. Oh, kata bercanda kata abdi mah seueur. Bercanda. Iya, minta. Nah, bener teh. Kudu dilobakeun heureuy nya. Tapi tong tong heureuy teuing cenah. Itu ini. Ya tong loba teuing heureuy Lebih gitu. dari heureui merenang. Ya meureunnan seperti itulah. Mana itu buahna? Pakai dianggap heureui aja biar seriusnya. Gitu. Anu pisan marah. Teh kata Aduh. naon. Buah ceri. Buah ceri buah iya nanti kan kersen cenanya di Jampang mah. Di Sunda mah kersen. Urang barat tuh di rumah sakitnya bi kuat mun tengah aku. Tadi rumah sakit lobanya. Cincin air lalung Tuh. Tadi belakang rumahnya. Di warungnya Teh Eka ya tuh. Dulur, itu si Maklum dulur. lah kalau di kampung mah tuh. Haladim lawas Ka dieu. Asep bawa hayam urang musik hayam barunya. Jadi memperkenalkan beliau ada namanya Teh Oneng. Usianya Teh di bawah 40 tahunnya. Mempunyai anak 2. Tuh Bang Agung. Usia anak teh mana? Waduh. Ngus gede geringanan hei. Sabaraha Teh? Iya, 20. 2002 lahirna. 2002 teh berarti 10 20 20. Tah, sareng 20 tahun ya? 20 tahunan? Aduh, kumaha ieu kainona ka? Tuh, ya, Budak kali aja. ya. Mana cabin? Tegeuli cenah. Nu satu deui mana nu satu deui? Iya. Iya, Mana teh nu satu deui teh? si kakak, si Heeh, iya. mana? Ageng. Sok mana we meureun nyanggut lagi. Bang Ageng eta. Oh, jadi ini yang paling besar cenah tuh. Mana ya? Ageng. Ini dia tuh. Wah, cantik. Wah, mantap lah. Nih, da ieu teh. Wah, tuh teh 37. Mah, teh 37 nya. Ini 37. 37 mah tuh untuk disebutkan ini. Hei. Hah? Ngepenggalak. Oh, tah gitu. Oh, menggalak cenah cantik. Ngepenggalak kayak bukan nyageran. Galak naon teh? Kok mae galak na kasur mah nya. Waduh. Kalau kena kasur cenah kasus. Galak dina kasur. Boleh tuh, Teh? Naon? Sekali-kali main ke rumah gitu. Nya. Aya nage mangga. Oh, entong teh ayeuna nama, entong era ayeuna nama. Kalau perjalanannya Heeh. Nah, gitu. Sisi Ayeuna nama enakeun keneh. Teh mun teu salaman ieu teh sawahnya. sawah di pinggir rumah teh. Nah, sawahnya enakeun tuh Jalan sahabat. buntu teh aya Masuk motornya? lebet nu ge Masuknya? ka bumi we. Oh, mobil mah? Tuh. Tuh, kumaha ke tamu nu bawa mobil Di pinggir jalan Di we. pinggir jalannya. Teh, Kak. di depan rumah Nat Eka di dia gitu. Jadi ini lokasinya masih
di samping jalan lah gitu. Lokasi nanti ya Cimahpar, Sekarsari, Cikiwul, Cimahpar, Palayangan. Jalan Palayangan Sekarsari ya. Desa Sekarsari. Jalurna nama jalur Kalibunder nya. Jalur Cimah Kalibunder, jalan Isang jalan. Nah, kalau misalkan sahabat Jamang Posok mau datang ke sini silahkan aja. Alamat sudah ada. Kalibunder, Palayangan, Cikiwul. Gitunya. Tepat Cikiwul. Terus ke nek rumah warungna Teh Eka. Pasti terkenal tuh Teh Eka. Gitu, dadah. See you next time.